Iriwe neza. Iki kibanza kiri hano kiragurishwa. Ubuso bwacyo ni uguhera hano haruguru ubona hahagaze abantu kuri iyo nzu n'abamotari, ugatambika kuri ayo mahwa, ugafata kuri aho ngaho moto iri gukatira kuri iyo ndongo, ukongera ukaza ugafata n'iriya ndongo ukamanuka kuri uyu muyenzi, ukongera ugafata n'uriya muyenzi n'uriya wo hepfo, ukamanuka ugafata n'iyo miyenzi yose, warangiza ugatambika, wagera hano ugatambika ugafata n'iriya miyenzi yo hirya, uyu muyenzi uwo nguwo uhera, ukazamuka ugakatira kuri uyu nguyu. Niko ikibanza kingana munsi y'aya makawa, ugatambika hariya hirya umuyenzi ugarukira aho ngaho, niho iki kibanza niko kingana. Ukaza ukagaruka hano kuri uyu muyenzi uyu nguyu, ukazamuka kuri ayo makawa iruhande rwayo, ukaza ukagera hano hejuru nanone ugasubira kuri iriya nzu. Ikibanza kiragurishwa, ufite gahunda wakigura.